саламатсызбы сүкөр онлайн каналына катышуулар. Бүгүн 16 август Каракол шаары валюталар курсу менен таныштырабыз. Доллар 84 сом, рубль 1 сом 29 тиен. Байсалар менен доллар 84 сом, рубль 1 сом 29 тиен. Капитал банк доллар 81 сом, рубль 1 сом 29 тиен. Евро 84 сом. Обменник доллар 84 сом, рубль 1 сом 28 тиен. Халкбанк доллар 82 сом 50 тиен, рубль 1 сом 29 тиен. Дос Кредо банк доллар 81 сом 50 тиен, рубль 1 сом 29 тиен. Темир банк доллар 82 сом 83 сом, рубль 1 сом 28 тиен. Ушуну менен обзор бүттү. 16 август Каракол шаары биздин Сүкөр онлайн YouTube каналына катталганды унутпаңыздар.